Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар? Сиздер менен биз бүгүн Ноокат мал базарындагы мал жандыктардын бааларын билип берүүнүн аракетиндебиз. Андыктан биздин канал менен бир болуңуздар. Кочкорлордон баштасак, канчадан деди? Баасын канча деди? Жок, силер канча сурадыңар? 25тен. Канча 4 тиш кочкорлор? 3 жашар, а? Неге достор, 25-тен 50 күн суралат эки кочкорго. Бута жетилген, бута багууда жакшы турган кочкорлор экен. Караңыздар. Мына гумутка кое турган. Неге достор, эми таза кандуу гисарларга кезекти берсек, гисарлардын баалары канчадан болот? Таза кандуу гисарлар таза гисарлар. Наркы чоңучу? 100? Бойлору 1 метр, наркы 1 метр ашык чыгат. Менимче. Таза кандуу гисарлар экен. Таза кандуу гисарлар мына чоңу 100 миң сурап атат чоңуна. Бирөө 100 миң экен, мына чоңу. 100 миң. Жок, Каттара нарайчак жана адам болот. Гисар, таза кандуу гисар. 100 миң, 100 миң. 100 миң деген биттасын. Мына чоңду. 100 миң. Koyga koyar yani, koylar. Kaça? 79 mine? Arsağız ya, öldürdün. Öte çoğun gısarlarından da telefonda koldan düşüp etti dostlar. Bu kaç çeken? 40 ming. Gısarlardan nomerleri sizlerge, telefon nomerlerini, nelerin telefon nomerlerini sizlerge jarayıp koyun dostlar. Nomerinizi aytıp koyun. 79 minen 10 01 05. Şul nomerge baylanışqa çıkıp gısarlardan neleri menen baylanışıp taza kandуу gısar koşkorlordu alsanızlar bolot dostlar. Boптур жакшы сатып алынган да. Boyu 1 метр мына эң чоң кочкор. Баасы 100 миң сом. Жанатан бери жакшы сүйлөй албай, жакшы тарталбай атабыз. Эл көп болгонуна байланыштуу. Неге достор? Мына кичинелери канчадан? Үчөө? 80 миңден. Ondan keyin özünde kaçak koçkorlar, iki tişpi koçkor. Siz bilesiniz de. Ya doyuldular. Biri ver gitti ya. İki tiş. Kaça dediniz? 25 dedim. 25 ming so'm. Boğasını aytsam. Keyin koçkor dostlar. Boyu 1 metr tegereginde, büyüklüğü. Kança 4 tiş mi? 4 tiş. Kança surap adaslar? 45 mi? 45 mi surap atabız deydi? 17 götü beresiz. 45 min deydi baasın. Koçkorun baası kança eken? 45 mi? 45 mi? 2 tiş ha? 4 tiş. Kança eken koçkorun baası? 35 ming. 35 ming kem var. 4 tiş okşaydı ha? 6 tiş. 35 ming. 60 ming. 60 ming koçkorlar dostlarına. Assalamu alaykum qaraka. Qancha kem koçkorun baası? 40 mingden. 40 ming so'mdan.
Qancha ekan qo'chqorlar? Bekitishlar ha? Qanchadan pulun? 31,5 berib o'tdim. 31,5 ga eko'nmi? Juvun ha? Qancha so'radi? Shu sizlar. Qancha ekan qo'chqor? 25 deyapti. 25 so'radasiz. Qo'yib o'tib. Qanchaga bermadingiz? Aha. Assalomu alaykum. Qo'zlar kimdan ekan? Menen Qancha so'radasiz? 15 dan. 15 mingdan. Bu yil qo'zlar Ikki tish qo'zlar. tishlarini buzganlar ekan ha? Aha. 15 mingdan deydi. Qo'zlar sizdanmi? Bular qo'ylar bu so'liqlar. Arasında bilib ko'raylik. Qanchadan so'radasizlar? 15 mingdan cho'nglarim. Жақсы сатып алдым. Qo'chqorlar bu? Sizdanmi? Qanchadan olasizlar? Qanchadan so'radasizlar bu? Ondan bu. Satılışı qancha? Bağ bo'ldi-mi? Olmadı da. To'qqiz ming. To'qqiz mingdan edi bu yilgi qo'chqorlarni. Qandag'ina 9 ming. 4,5 deb turasiz. 4,5 dan qandag'inga ol. Echkilar qanchadan ne? 10 mingdan mi? Qo'y bering mana. Qo'y bering, qo'y bering. Cho'tra. Qolmas qo'y bering bo'lmaz. Echkilar qancha ekan? 7,5 otam. Son. To'qol ha? 7,5. Bu muzduchi. 6,5 otam. 6,5. Qanchadan gençler? Shundan kelaman. Ya pulini aytib qo'y. 7dan otam. Echkilar qanchadan ekan? Qisar. Ne var? 8. 8 mingdan. 8 kam var. Yürek. Ya bu vaqtda echki qancha ekan? Uloq. Echki 10 bo'ldi. 10 ming. Uloq bilan. Takavi? Sarka. Ha. Qancha ekan echki? 4,5 pul ishladi. Qancha ekan o'sha echki? Puli qancha? 6,5 ming qilib bermaydi. 6,5 ming bermaydi. Var mı? Sizniki qancha? 4,5. 4,5. 3,5 ga bermadim. 3,5 ga? Oklash bilan qo'shmadi. Akalarga, akalar. Qo'yib qarab qoldimi? Bugun No'g'atda. No'g'at bozorida echki, tekelar ko'p ketdi.